Ni Mutino uhanikire mathaini ma kiroko thutha wa thingo cia kirathi giki kiria kirari nyumba-ini ya ngorofa ya keri kumomoka na kuhofaniria Arutwo makiria ma 300 a kuma thukuru wa Precious Talents uria ni wa mundu kiumbe. Kiumo kia Mutino gitire kiramenyekana no kurekwirwo ati mihango ya wenji wa mitaro ya gute mai magiko iri koretwo igithi na mbere hakuhi na thukuru uyu niyo icungirire muthingi wa nyumba yo gute hinya waguo na thutha ucio thingo kumomoka. Kulingana na ripoti ambayo tumeipata, hatujaweza kuidhibitisha. Kuna ujenzi unaendelea wa laini ya siwa, na laini hii ambapo ilipochimbwa, mumiliki wa shule anasema kwamba hii laini ilifanya hii area ikakuwa weak sana, structure ya shule, na anasema kwamba hiyo inaweza kuwa ni jambo moja ambalo lilichangia kubomoka kwa shule hii. Gukinyiria kahinda-ini gaka Arutwo 7 nio makuite na angi makiria ma 60 makagurara na mateng'eririo thibitari-ini munene wa Kenyatta kuria marathi na mbere kwamukira motungata ma urigiti. Mihango ya gwethana na Arutwo aria mahonokire Mutino-ini no irathi na mbere gutafanio ni maofitha a borithi a ruhonge rwa mutharaba mutune o hamwe na maofitha a St John's Ambulance. Wanafunzi ambao wamekuwa kwa shule hii ni wanafunzi kama 800. Ni ajali imetupata na tunasema pole kwa wazazi ambao wamepoteza watoto wachache na hata wale wamejeruhiwa. Thukuru wa Precious Talent uria wina Arutwo 800 ni wa mundu kiumbe no ukoretwo kwa ihinda ria miaka 15. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.